Znate, Ivana, nisu ti potrebni motivi za tako nešto. Jednostavno prati svoje osjećanje i kad vidiš da se negdje dešava neka nepravda, ti moraš da se pridružiš onima prema kojima se ta nepravda sprovodi. Pratiš osjećanje. Dobrovolec, kad neko kaže dobrovolec, ja ni tu riječ ne volim jer niko nije dobrovolec, svakom neko naredi. Ko je vama naredi? Pa, evo, još Srce. uvek ga nosim u grudi. Srce. Pa ono je. Sad, nije mi ovo prvi susret sa novinarima i više puta sam rekao i mogu da ponovim opet, tuđa beda ne postoji. Kao što ne postoji ni tuđe dete. Prema tome, ako je neko u bedi, ne podrazumijevam osobu koja je došla da otme tuđe i ne uspelo mu je.